Liyetona General Pacifique Masunzu none ahangaha amaze gusinya neza ko uwitwa General Sultan Makenga akamugaba mukuru w'ingabo z'inyeshyamba za M23 ngo yuko aho bagomba guhurira ahariho hose atitaye ngo nihe ngo bazagwa miswi ngo azamwica cyangwa se amwice. Nyuma y'iki rero ibi abivuza ashingiye kuki? Ashingiye kuko yamutabaje ngo bikarangira atamutabaye kugeza ubwo apfukama, agapfukama ngo imbere y'abanzi be, agapfukama imbere ngo ya Kisekedi, agapfukama imbere y'abayobozi bagize leta Kinshasa, abasirikare bose bakamwambira amapeta ngo bitewe ngo na General Sultan Makenga. Ngo kubera iki rero? Ngo kubera ko yamutakambiye amubwira ko ngo amusaba ko ya joininga force ya M23 ngo hanyuma bagafatanya guhangana na leta ya Kinshasa. Ibi tubivuze kubera iyihe mpamvu rero? Mugiye kugenda mubimenya. Tugiye kugaruka gato kuri Uvira, ngira ngo muri kubibona ko hari ukuntu ndi kugenda nanakoza kuri Bujumbura muri aka gace n'aka gace kitwa Kiriba ndetse na kano k'Imurenge, hose hano mureba ahangaha hose tugiye kugenda atugerayo musange mbabwire uko byifashe. Ibi byose mbivuze shingiye ku mabuye, ku makamyo atandatu nanone byamenyekanye ko M23 yabujije kwambuka ngajya Bujumbura. Yaraturutse he? Ayo makamyo yaravuye he? Ese yaratwaye iki? Byose ukeneye kubimenya. Tugiye kugaruka ku rugamba rukomeye cyane rukomeje kubera hano mu bice bya za Uvira. Tugiye kugaruka ku rugamba rukomeje kubera ahantu bita Kawezi. Aha Kawezi naho harimo urugamba rukomeye cyane, ni mu birometero bike cyane uri muza neza cyane hano mu mujyi wa Uvira. Niba muri gukurikira neza cyane muraje murebe umujyi wa Uvira tayari ukuntu ngana. Ni umujyi munini, ni umujyi munini cyane pe, ni umujyi munini, nkubwira ngo ni munini uze kunyumva neza cyane kuko uyu mujyi ni munini cyane. Amakuru ari kutugeraho rero tugiye kugenda tubagezaho, ngira ngo ingingo z'ingenzi ngiye kuzibabwira mu munota umwe gusa. Tugiye kugaruka ku rugamba rukomeye cyane rukomeje kubera mu gace ka Kiriba, mu gace ka Kiku, mu gace kitwa nanone Ruvungi ndetse nako bita Bwegera. Utu duce twombi turi kubera mu rugamba rukomeye cyane. Ahangaha rero ni muri Sud Kivu, ariko kandi turagaruka kuri genocide iri kuvuza ubuhuha igiye gukorerwa abantu baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Sasa rero ndaza kubabwira Imana yatwirwaneho cyangwa se aba basore b'amadubu ngo basenga bakayiramya bagiye mu rugamba ikabatsindira aduyi. Mbese babaye nk'Abisirayeli igihe bitabaraga bari gukubita ubwami n'ubundi bwakundaga kubatera, bakunda kwica Abanyesirayeli, abenshi banakunda kubagira abakoroni. Ibyo byose rero bisa nkaho ari byo byakoraniye kuri uno bwoko bw'abanyamurenge bushaka kwicwa bugasigara nta nuwo kubara inkuru basigaje. Ibi byose mugiye kubyumva. Wahageze rero ni kuri La Defense TV, ahangaha niho honyine ushobora gukura amakuru y'ukuri, kandi yego n'abandi barayakora, ariko ahangaha jewe icyo niyemeje ni ukujya mbabwira uko urugamba rumeze kandi ntacyo mpishe cyangwa se ngo nyisige inyuma. Munyemerere neza cyane twinjire mu rugamba indani rwagati, tugende tubabwira uko byifashe. Ndagira ngo dukomereze muri no mihanda tuzamuke twerekeza neza cyane hano hafi aho ngiye kuberekeza kuri uno musozi, aho ngiye kubabwira ibintu bikomeje kugenda abiwuberaho. Uyu musozi ni uwuhe rero? Ni umusozi uri hagati ya za Uvira, Pretoria, za Nyangezi ndetse na za Bukavu. Ahangaha ndaje mbabwira uko byifashe, amwe mu makuru akomeye cyane ndimo kugenda nkurura byose ewa mana. Ndahera he? Ndagusabye undebera aho hasi yanditse subscribe ukandeho kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru giye kugenda nkugezaho. Sasa rero reka mpere ku nkuru ya Liyetona General Pacifique Masunzu ndetse n'uyu mugaba mukuru w'ingabo za M23 akaba General Sultan Makenga. Uyu tuvugana ubu ngubu ari no mu rugamba imbere, ku rugamba imbere cyane, yaje kuyobora urugamba cyangwa se kuba komanda w'urugamba, nyine abwira abasirikare uko bagomba kugira gute kwitwara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Aya makuru rero ateguranye ubuhanga, ndagira ngo nawe wicare uyumve neza cyane, wumve uko byifashe, wumve kuri tero uko bihagaze, uko urugamba rumeze, aho M23 igeze, aho FARDC igeze ikubita M23. Byose rero wahageze neza cyane. Ahangaha ntugiye kugenda wumvira aya makuru ku buryo bugize gute burambuye. Amakuru aravuga ngo kirero aya makuru kuntu ari kugenda mbwira rero niko nanjye ngiye kugenda nyabagezaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, mugende musobanukirwa neza akantu ku kandi uko urugamba rugize gute rwitwaye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Tayari rero ndagira ngo twinjire neza cyane indani kwa ndani mu rugamba mbabwire uko byifashe. Uti bimeze bite rero?
twinjiye ntabyo gutinda, twinjiye neza cyane kuri iyi karita yacu, tugende tubereka tuno duce twose ngira ngo muri kutubona. Abazi gusoma neza cyane turinjiye, ariko naringiye guhera hano muri Walikare gatoya, ariko reka mbanze mpahere plutôt, reka mpere muri Walikare hanyuma mpite ngaruka muri Sud Kivu. Iyi Walikare ni imwe muri territoire nini cyane, ngira ngo abazi kubireba neza cyane murabona ko Walikare mumaze kubibona neza cyane. Walikare ni agace kanini cyane, kubera ko tugiye kugenda tujya heshi, turi bugere na za Masisi n'andi yagiye atandukanye, niyo mpamvu mubona nagiye mbigenza mw'ubwo buryo. Hano Walikare urugamba rurahari rukomeye cyane. Umutwe wa 23 ati tugomba kwikarurira Walikare mu gihe leta Kinshasa cyangwa se abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa y'aba FARDC ndetse na Wazalendo nabo bari kuvuga ati tugomba gukubita M23 tukayikubitira hareba inzega tukabirukana ku bwishi, ati kuko bitabaye ibyo ati turaza kuza kwisanga habi, tuze gusanga iyi territoire yacu ya Walikare eba yigaruriye. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri, tena ntibwabaye n'ubwa gatatu M23 yigarurira territoire ya Walikare. Ku nshuro ya mbere cyangwa se ku ikubitiro rya mbere M23 yigaruriye Walikare, ati hariho ibiganiro bibahuza bona leta ya Kinshasa, biba ngombwa ko abanza kurekura iyi usatere ya Walikare. Ndagira ngo twinjirane neza cyane mu makuru kugira mubanze mumenye, niba ari nabwo bwa mbere unyumvise, ndagira ngo mbanze nkusobanurire uko runo rugamba rwagiye rugenda n'ukuntu M23 ikomeje kwigarurira ibice byinshi birimo n'imijyi. Amakuru ari kungeraho akomeye cyane ku buryo bukomeye, avuga ko M23 imaze kwigarurira Walikare inshuro ebyiri. Ubu tuvugana ni ku nshuro ya gatatu bagiye kujya kuyifata. Amwe mu makuru akomeye cyane arambwira ko usibye ibiganiro ngo ndetse n'ikindi cyaba ngo gihagarika vasa z'uyu mutwe ngo ntikibaho. Bwana Oscar cyangwa se Bwana Dr Oscar Barinda, uyu nguyu ni umuvugizi wa M23 mu bya politike, yaravuze ati tumaze kwitabira Doha inshuro inama muri Doha nyine inshuro 5, ati dusigaje Doha imwe ya gatandatu ariko nta ya karindwi. Aha, bivuze ngo M23 gahunda yari ifite ngo nukureba neza eske aba basirikare n'ubundi ba FARDC bafite kubaha, bafite kugira gute nyine kubahiriza inshingano zabo nk'uko bikubiye mu biganiro n'ubundi byabayeho bikabahuza abona leta Kinshasa. Hanyuma uyu mutwe wa 23 ukiva gusinya amasezerano umukono ucyandikwa, AFCM 23 yahise isinya kureka kuhangana na leta Kinshasa. Hanyuma ibitero bikomeye cyane bitangira kubagabwaho mu bice bya za Uvira, hano muri za Uvira, mu bice bya za Katogota, za Ruvungi, za Nyangezi, za Kaziba, za Sange, za Kiriba, za Bwegera no mu tundi duce tugiye dutandukanye bagiye bagabwaho ibitero. Hanyuma muri Walikare bagabwaho ibitero mu gace ka Pinga, mu gace ka Kibati, mu gace ka nuduce twishi cyane tubarizwa muri territoire ya Walikare bagabwaho ibitero, za Masisi bagabwaho ibitero. Ibi ngibi rero bikagaragaza ko ya mahame y'amasezerano basinyanye hagati yabo na leta Kinshasa ntacyo akivuze. Ubwo bisobanuye ko leta Kinshasa ibona neza ikibazo, ikabona kugira ngo gikemuke cy'iyi ntambara ari uguhangana nayo mu 23 bakayitsinda, hanyuma bagasubirana ibice byabo bayoboye. Ibi rero bikaba bimwe mu biri kubabaza uyu mutwe wa AFCM 23, bigatuma uyu mutwe wa 23 nawo uvuga ati nta mikino, ati uko byagenda uko rwose tugomba guhangana. Urugamba rukomeye cyane cyangwa se operations z'imiriro zabaye hano muri Pinga Bushimo ndetse no mu gace kitwa Nkasa, aho ibitero bikomeye cyane byaramutse bigabwa n'uyu mutwe wa AFCM 23. Wagabweho ubwa mbere ibitero ku isaha ya saa 10:14. Nari nikanguye sanga umuvandimwe aranyandikiye arambwira ati ku rugamba byakomeye, ati ibintu bimeze nabi, ati turi mu masasu, turi gushaka uburyo ki tubigenza. Amakuru angeraho nyine nyuma yaho bumaze gucya mu kanya gatoya, nubwo natinze kubaha amakuru munyihanganira. Biravugwa ko kandi AFCM 23 isa niyasubiye inyumaho gatoya ikava mu gace kitwa Nkasa ikagaruka hano hafi na Pinga Bushimo. Tubibutse ko aka gace kitwa Nkasa ari agace kari hafi n'ikibuga cy'indege cya Pinga.
bivuze ngo uyu mutwe wa 23 wari wamaze tena kwigarurira iki kibuga cy'indege, ahubwo babonye yuko bishobora kuza kuba ibibazo, biba ngombwa ko bagira gute bavamo. Hanyuma twihuse tuve muri amakuru ya za Warikare, ndagira ngo twite dukomeza twinjiye no muri Masisi, twerekeze no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Hanyuma rero indi operation, ndaje mbabwira operation ya Masunzu ndetse n'uwo bita General Sultan Makenga, ntimugende mutayumvise kuko aya niyo makuru bundi akomeye cyane nakabaye nahereyeho. Ariko reka mpere ku mirwano nyine. Hano muri Masisi naho havugiyemo imirwano ikomeye cyane, ahantu bita Mukengwa, Mutongo, Rwibo ndetse na hano aka gace ka Nyabyondo ndetse na hano ku musozi wa Mutaho. Ni umusozi uri hejuru gatoya ya Satre ya Masisi. Ahangaha naho biravuga ko hatangiye kumvikanamo amasaso. Ese AFC 23 baba bari kwitegereza neza ikibazo cya Wazalendo? Ese baba bari kwitegereza neza ko umutekano utameze neza muri Masisi? Iyi Masisi tubibutse ko yigaruriwe ijya gufatwa, yafatiwe rimwe n'umujyi wa Goma. Habanje Masisi nibyo, hakurikiraho Sake, hakurikiraho Nyiragongo, hahitabona kujyaho umujyi wa Goma, babona kwerekeza no mu bindi bice banyure muri za Rubero, baragenda binjira muri za Karehe, binjira za Nyabibwe, barakomeza bajya gufata za Bukavu, kugeza ubu bageze hafi na Uvira. Bivuze ngo umutwe wa 23 wakoresheje imbaraga zikomeye cyane kugira ngo bigarurire ibyo bice mu mwanya muto. Ariko igihe bari kwigarurira ibyo bice, bari bahuze bigarurira ibice, bibagirwa ko muri axe bari kujya bavamo hari gusigaramo Adui. Munyemerere ibi bivuge niko kuri. Mu bice mu 23 yagiye inyuramo ijya gufata ibice. Tubibutse neza ko Wazalendo bambara nk'abasivile, tena na FARDC hari igihe cyageze babona ko nta kurokoka guhari, barangije bakajya bavanamo imyenda, iturufu ya mbere ikaba kwiruka gukinagira bakisha mu myumbati, mu bijuma, mu nsina ndetse no mu mbingo. Muri ziranche bakunda guhinga imbingo cyane, sinzi niba imbingo muri mwe muzizi ariko ntimwaziyoberwa. Hanyuma ibi rero byagiye bituma Wazalendo zikihisha, ubu tuvugana akabiri bwo zatangiye gutera ikibazo kuri umutwe wa 23. Kubera iki rero izi Wazalendo zongeye kwigaragaza zikajya zigaye ibitero kuri 23? Dore impamvu ya mbere barihishe, ariko bihisha ntibemera kujoininga AFC 23, ntibanakigaragaza. Bivuze ngo bari bakiri ku ruhande rw'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta. Hanyuma abakimara kubikora mu ubwo buryo, byarangiye umutwe wa 23 ugize ute ukubisiye coalition, n'ubundi birangira bahunze barakinagira bavamo. Ariko ntibivuze ko bashije. Reka tugaruke gato muri Rusamambo naho humvikanyemo amasasa akomeye cyane, nyuma yuko uyu mutwe wa 23 tumaze imisi ukindagura ikitwa FDLR. Hanyuma FDLR gatabaza leta Kinshasa ati dukeneye ubufasha ndetse n'ubutabazi burimo n'ibyo kurya kuko inzara igiye kuduhitana. Ndagira mu byumve neza, intera hamwe nizo zavuga guko. Hanyuma AFC 23 nayo ikimenya ayo makuru ntago yigeze ibaha gahenge, bagumye babagabaho ibitero bikomeye cyane. Ibi bituma za FDLR zirimo zimwe zijya Nyabyondo, izindi zihungira muri Pinga mbere yuko M23 yinjiramo. None ubu bafunze imihanda yose ndetse na connection zose barazikupa, zishobora guhuza zino ntera hamwe n'abasirikare bari muri za Pinga ba FARDC ndetse n'abari muri Pinga. Biteganyijwe ko bishobora no kuza kugira ku mugoroba bose bagize gute bavuyemo. Sinzi icyo kintu niba muri kucyumva neza cyane. Bivuze ngo umutwe wa AFC 23 urimo urasa nkaho ushaka kurwana na leta Kinshasa noneho mu buryo bweruye, bashaka kwigarurira ibice birimo na teritwari ya Warikare bakerekeza na Kisangani no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ibi biri kuba mu gihe ingabo za leta FARDC nazo zaritsize ziravuga tuti ntago tugomba na rimwe kwemerera abanyamahanga bigarurira igihugu, dore ko bavuga uyu mutwe wa 23 katari umutwe w'abakongomani, ahubwo ari igisirikare cy'u Rwanda RDF cyinjira muri Kongo kikajya guhangana na FARDC ngo kugira ngo bafate Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, ngo babyungikanye ngo babikubite ku Rwanda. Ibyo ngibyo tubibutse neza ko nta gihe na kimwe u Rwanda rutabihakana, kavuga ko nta nyungu nimwe ruteganya gukura muri Kongo, ngo cyabikoze ngo cyo bashaka cyo nuko leta Kinshasa n'ubundi bagiye bagirana amasezerano kenshi yuko bagomba kugira gute bagomba guhiga FDLR bakazirimbura, ariko ayo masezerano ntago yigeze ashyirwa mu bikorwa. Ibi ngibi ntago navuga yuko M23 iri guhangana na FARDC
kugira ngo barebe niba hari utuntu hari ibice bakigarurira, ariko ibi ngibi byose bikaba bikomeje kugenda bisa nk'ibiteza ikibazo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bikaba byakomeje kugenda bigira gute, bisa n'ibigorana. Amwe mu makuru ari kugenda ngeraho neza cyane, ndagira ngo munyihanganire gato mbanze fate ku ma Yes, amwe mu makuru akomeye cyane ari kugenda angeraho none ahangaha, breaking news z'amakuru yihutirwa. Uyu mutwe wa 23 uri mu kazi gateye ubwoba cyane, nyuma yo guhashya ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa ku rwego rwo hejuru cyane. Ubu tuvugana mu bice bimwe na bimwe n'ubundi bisatiriye Walikale tayari bamaze kubyinjira mu buryo bukomeye cyane. Ushobora kwibaza ati se babyinjiye mu buhe buryo? Nibwo ngiye kugenda nkugezaho neza cyane gatanko, ariko wenda ndagira ngo tubanze twinjire kuri operation y'uyu Lieutenant General Pacifique Masunzu ndetse na General Makenga. Ndagira ngo tubanze tubinjiremo gatoya tubasesengura. Ese nuko basesengura nubanga abagabo bombi n'aba general ariko barapingana. Masunzu tigenda general furu ati genda umugeneral ukomeye nari hawe na leta, atariko we wararyihaye. Ibi ngibi tubabwiza ukuri kw'Imana ni ibintu biri kuba hagati ya General Pacifique Masunzu ndetse na General Pacifique Masunzu ndetse na Makenga. Barahanganye, rurambikanye, rurageretse, bimeze nabi hagati yabo. Kubera ikirere iri kuturuka kuki? Kuko Masunzu yasabye mu 23 kwijoininga ariko AFC/M23 irabyanga. Makenga navuga atese ati nkanjye nakwakira, hatariko se ni nkwakira abo turwanira cyangwa se abo turwanana nabo wahemukiye urana bazakureka. Ati rero ati icyo nakubwira cyo ntago wa joining AFC/M23 ngubeho nubundi wapfa. Ikindi cya kabiri, nta nubwo uri wo kwizerwa umuntu wahemukiye umuryango we agashaka no kuwicisha ngo ushire nanjye wanyicisha. Cyo kintu muri kucyumva, bivuze ngo Masunzu yahakaniwe rugikubita kadashobora kwihuza na gato na AFC/M23. Ibi bintu rero bikaba byabaye bibi cyane hagati y'aba bagabo bombi, ubona ko bakomeje kugenda nyine bahangana mu buryo bukomeye cyane. Gusa Masunzu yerekeje muri za Ituri, niho bamwerekeje guhangana na n'uyu Tomar Banga ndetse n'uyu India Queen cyangwa se Innocent Kaina mu mutwe wabo bitwa CRP. Hanyuma andi makuru akomeye cyane, ndagira ngo twinjira hano Kinyangwengwe, tujye muri kano kace ka Kiku, tugende hano za Kajoka ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye twose twa hano muri Sud Kivu. Ndagira ngo mbereke gatoya, ahangaha hari kitwa aba mercenaires, aba bazungu bacashura abanyaburayi, aba bazungu abanyakolombia baraje baza kuri tele kurwana na M23, babonye ko batazayitsinda bashaka twatu machine niba baratuguriye ingabo z'u Burundi, dore ko ariyo makuru ufite karizo zidufite, ngo tugenda neza neza tugapima zahabu ahantu ngo zahabu imwe nziza nziza. Bakaba rero barayigwiriye bagwa ku birombe ahantu bita urenze gatoya muri Runingo ukamanuka ahantu bita Kiriba, usa n'uwerekeza mu muhanda ujya muri Plaine de Ruzizi ukomeza za Kavimvira ku mupaka. Ntago uwo muhanda ukata, numwe urarombereje uragenda ukagera Kavimvira ukatukomeza Uvira indani mu mujyi. Amakuru ufite nuko bano ba mercenaires bicaranye utuyuyuzo cyangwa se uduntu tw'udupanga two gucukura ya mabuye ngo bayatware. Ubu bwa kabiri M23 bambura amabuye, nyuma yuko M23 imenye yuko hari amabuye ashobora kuza kwambutswa mu gihugu cy'u Burundi, asanga sinumvaga niba ari amakamyo niba ari iki, agataho gusa ni mu mamodoka abiri yari bwambuke, ni amakamyo ariko ngo yambukanye icyitwa intwaro ndetse n'amabuye. Ibi ngibi bikaba byatumye umutwe wa 23 uca ruhinga nyuma. Hari ukuntu nimvuga ruhinga nyuma mujye munyumva, hari ukuntu bacana ku ruhande kuno anu pembeni bakinjira bakagenda bagasanga bakabategera mu nzira, habaye icyitwa ambush. Izo modoka ubu tuvugana tayari zahise zikata zirazamuka zifitwe na M23. Yararaye ati ntago muzigera muvana ikintu ku butaka bwacu, ati natwe turabene igihugu nk'abandi. Sasa bivuze ngo AFC/M23 nanone yongeye kugwira iki, yongeye kugwira ibirombe. Bivuze ngo bari kubyinira kuki ku Rukoma.
hanyuma abamerceneri rero ngo bariye karungu, bakirya karungu ngo bafashe intwaro, batangira ngo kurasa kuri M23 kuva Runingo kuzamuka kugera muri Sange. Abamerceneri ngo bari gukora akazi gakomeye cyane, bari kurasa kuri mama 23. Aba bacashuro nabo Felix Antoine Tshisekedi aherutse kugura mu kwezi gushije, ndatekereza bagiye gufunga ukwezi kumwe wenda ni cyumweru cyane imisi hagataho. Bivuze ngo aba merceneri babonye yuko isosi yabiguyemo ishishi, bahita bapanga plan B yo kwataka M23 bakayisubiza inyuma kure cyane, hanyuma bakajya bakoresha za wazarendo mu gihe bari mu bucukuzi bwabo. Ibyo byose ngira ngo birumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko bikomeje kugenda bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Tugaruke gato yitwa Bwegera. Ingabo z'u Burundi zagabye ibitero bikomeye cyane ku mutwe wa 23 muri iki gitondo tariki ya 2 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2025. Ni mu gihe hagabwe ibitero kuri umutwe wa 23, mu gihe uyu mutwe wa 23 wari uri murekura ifungwa z'abarundi. Mu minsi mike yishije bari bararekuye isfungo, bari barafunzwe zerekeza mu miryango yabo mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe bari bamaze igihe kinini cyane bafunzwe. Ariko ingabo z'u Burundi zishaka no gufunguza abandi basirikare babo bafungiye mu bice mu 23 yigaruriye, birimo Bwegera, birimo Sange ndetse na Gatogota. Aho mbi rero hafungiye ingabo z'u Burundi zisanga 342 aho bakatingiwe mu mihanda bari barimo bafungiranwa n'uyu mutwe wa 23, babura uko binjira, babura uko basohoka, babura nuko bakisha ngo bagende, babura n'uburyo kibabama abasivile. Bivuze ngo uyu mutwe wa 23 waragiye bakatingana ahantu hanini cyane birangira abagumyemo. Amakuru ari kungeraho rero avuga ko ibitero byabayeho uyu munsi byatumye uyu mutwe wa 23 utangira cyangwa se utangiza urugamba rukomeye cyane n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye. Kugeza amaginga aya ngaya nta duce dushyashya turigarurirwa, ndacyari kugera mbikurikirana neza cyane gatanu ukuri kagenzi kako. Twihuse imurenge nonaha twirwaneho yagabwiye bitero mu ijoro ryakeye ryo ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa 8, gusa hari itariki plutôt zari zageze kuko bagabyeho ibitero guhera ngo saa 9 n'iminota nk'irindwi gisasu rya mbere ryari riturikijwe na wazarendo. Ubwo rero ni kuri uyu munsi ubwo urumva saa 9 z'ijoro twari twamaze kwinjira tena mu wundi munsi, twari twamaze kugera mu itariki ebyiri. Habaye ibitero bikomeye cyane rero, izi no operation zikomeze gukorwa n'ingabo z'u Burundi zigamije kwivugana n'ubundi bamwe mu basirikare ba FCM 23. Ibyo byose ngira ngo rero biri kugenda byumvikana neza cyane gatanu kagenzi kako. Reka mbashimire, je nitwa Pacifique, iyi ni La Défense TV. Mukomeze mukande subscribe, comment, share and like, ibyo bintu byose birakenewe. Dusubire mu yandi makuru ari uze kubagaruka kuri yacu nakagaruka. Ciao ciao.